باورمند و هندیên سور کرتا çîrokek خیالی ji wêjya Kurdî ya nûjen Nivîs û xwendin Şahîn Bekirê Soreklî Sala nivîsandinê 1984 xwendin û danîna li ser Facebookê 26 Neh 2008 Çavên min ji xwendinê westiya bûn û bûyera şeva çûyî hişên min bi tevahî bi xwe ve mijûl kiribûn. Şeva çûyî li dû yasiyan ji nişkan ve dengên peyan û qêrîna jinan ketin guhên min û pê re min xwe ji şeltê çekir. Pantolonê xwe kişand xwe û berbideriyê hewşê ve reviyan. Diya min li paş dêrî dê qelşa navbera her du beşên wî re li derve dinhêrî û got ku muxaberat li mala cînarê me hemê ne. Dûre min dît ku bavê min û cînarekî din ew jî li pêş dêrî rawestiyane. Ji hewşa li hemberiya me endamên muxaberatan cînarê me hemê di navbera wan de derketin û berên xwe dan otomobîla li pêş dêrî di kîjanê de di polîsên din cigareyên xwe dikişandin. Dema cîp pirêket dengê giriyê jina hemê û qîza wê Fatmeyê aşkere digihîştkan. Bêyê hemdê xwe ez berbideriyê hewşa wan çûm lê bavê min xwe ji paş vegihan min û ez girtim. Peyayê malê ne li mal e, got bavo. Bila diya te here serîkî li wan xe. Bavo li min û Fatmeyê ketibû gumanan û ta ji dest dihat ez ji malbata hemê dûr dihîştim. Carekê ji min re gotibû qîza hemê ne layîqa te ye. Bavê wê serseriyek e. Li xwendina xwe miqayît be û tevdêr mevdêrên vala di serê xwe de çêmeke. Bavo nedizanibû ku dilên me herduyan ji rojên çelrojkiya me de ketibûn hev. Wan rojan diyên me em di qundaxan de li ber hev dadanîn û wiha dizanibûn ku dergûş tiştekî ji evînê fêm nakin. Di roj û êvarên pêşîn yên zarokiya me de min navê hîvê li Fatmeyê kiribû ji ber ku ew di bin şewqa hîvê de li ser stranên diya xwe daxeft. Stranên ku di xwe de çîrokên bi darxistina canêran, şewitandina gundan û stemkariya neyaran didan vejandin. Carne jî dibûn çemê evîna xort û keçan, dîlanên govendan, meqamên koçer û şivanan. Ez jî ji wê re li ser xem û kulên cotkaran, êldefiyên mirûdên şêxan, melayîke û neysiziyan, pêrhebok û pêriyên ji me çêtir dipeyivîm. Dûre me van pirsan ji serên xwe mezintir dîtin û me biryar girte em xwe bi wan ve êdî kurkur mijûl nekin, wan jî yên ji xwe mezintir re bihêlin. Hevalbendî û yariya me domandin ta 7 saliya me, dema dê û bavên me pê hesiyan ku nêzîkbûneke zêde di navbera me herduyan de heye. Lewma tirs û sama namûsê biryar bi wan girtin da ku me ji hev bidûrixin û dîwarekî di navbera me de deyn. Em niha vegirin êvara girtina hemê. Diya min vegiriya û got ku şîrheramekî li hemê ixbarî kiriye û istixbarat ji bajarekî din hatin. Hindirê malê velokirine û pirtûkeke alfabeya Kurdî di bin şeltan de dîtin. Ev ne cara yekemîn bû ku hemê dihat girtin, berê jî pir caran hatibû girtin. Carekê ji ber ku di dema serxweşiyê de straneke Kurdî di meyxaneyê de gotibû, carekê ji ber ku kincên Kurdî li xwe kiribûn û tev hevalekî xwe êvara Newrozê du şûşe araqî ve xwaribûn û dûr re her du tev li pêş mizgefta bajêr di dema azana berbangê de dergê dîlaneke Kurdî baz dabûn.
و دو سه جارن دن جی جبو خواندنا یان بلاف کرنا بلاوکن مارکسی لنینی یان ین دربار بارزانی و شری کردان به حکومت بغداد دیامن دست پیکر با ویژه همه و گوت خودت دعال دی رشک همه چقا مریه که سرحشک و احماق لو به بر بای وان کمونیست مومونیستان کتیه نه ایش نه کار ده تیکه و حبسه همه ده مالباتا تا و انها بیتا چبکه ده ایدی کیچا ده بردن احماق دیامن دوماند فاطمه دگوت کتاب که کرمانجیز ایجار دیتنه بلکی تو ویجاره به مهاند حبسه ده بمینه باواشو روی ده نویده بری و جیره گوت بلا میجی خواه به مسئله جسر خواه مستر و مجول نکه چمکی تشتکی جوان فهم ناکه هر اجمارا چای که خوش چه که اوزو وگره دومان باو از جوارا چیروکه که بیجم که یکی دیوانه بر چند روزان جمره گوتو مسین چای دناو برا خواده بجه کرو باو دست به چیروکا خواه کر لولاته پر رو پر دور ملته آزاد و سربلند هبو که هین تشتک لسر خوده و دین نوی نبیست بو جبو وان کسان پیوین وک مسلمان خریستیان جهو کاتولیک بودی دروزی سنی حنبلی حنفی علوی جواته آن والا بو ولات وانج ولات جهانا کون بگلک آوایان جدا بو و هر وها عرف و عادتین حیوان وک هسپان کران و قانتران جی لور تنبون روزه که روزان کشتیه که نزدیکی لوار وان کرو کمک پیاین بیانی و جدا رنگ لوان بون میوان مازوانان قدر بیانیان بلند گرتن و لشنا هنک جاو نینکه که یان توتیکه که زیر و یاقود دانوان لدو در باز کرنا روز نوک ین دخونان ده ین بیانی لولات خواه و جی خلکه را گوتن کوان بره کشتیا خواه دابون روژاوا لیتوی ویجی گیشتن هندستانه و لکسن هندی بون میوان به انجام اوه که شینی اوروپای ناو هندیان لخلکه ولاتی کرن تاوی که و ولاتا و هندستان پر جهف دور بون و رنگ چرم اندام هر دو گلان بگر تا توره وان جهو و دن جدا بون دما دو را به شاشیاغ حسیان ناوین وی ملتی کرن هندیین سور جبرکو کشتیوان لسر زیر پر جنین شرفتازی و زوین دولمن پیوی بون شاه و کرال اوروپای بریار گرتن اوی هجمار که باورمندان بشینن ور دا که ریا خوده تیخن بر دانشتوان وی ولاتی وان شفرشی نباوری آزاد بکن دریج نکر کمک باورمندان برین خود کشتیان ده دان روژاوا به آرمانجا که بچن جهانانو او به تفدیر چون و حتی به هسپان بجی ایجار بخوره بربون دما هندیان باورمند نو گیشتنی لسر هسپین وان دیتن ترشیان و جوان را سجده کرن جبر که تخمین دکرن هسپ و سوار به هفدنه یکن و هر یک جاوین دوسری خوده یکی میوانه یان بکیماسی شانده یکی خوده دریج نکر یین هندی به حسیان که هسپ و سوار نبه هفدنه وان ده چاف خاره کرن که بشه بسریه مزن جپاشیا خواه پیسیه دردخه و بشه بسریه بچوک بسر خواه دری و دمیزه به انجام اوه که هندی تیگیشتن که بشه سری مزن لاوره که چارلنگه حیوانه و یه سری بچوک مروفه انسانه هر وقت تیگیشتن که جی ین چرم سپی کسک نخوده یه نجی پیروزه جبر که پیسی جخوده و ین پیروز در نایه اوروپیان به سرهشکی دوماندن که باوری وان پیروزن هنکان جوان به ناو خوده کریوی و روح پیروز دست به کشتنا هندیین سور کرد جبر نرندی و نحقی آوان آسیمان لجور وقا فدیکار بو که روژه به درجی چل روژان خواه و شارت و رابر نکر
لمیوانا نور تخمین دکرن که آسیمان و رو وان هرس بونه چمکی وان نکار بونه دناف کرددمه که ده واشینی کافر و هو وینن سر ریا خوده و ریا راست. به انجام و باوریه ستم و زلداری خود دقات و سقات کرن. سرداری اوروپیان دوماند و جوالات وان کومن مزنتر دست بکرن برین خواب بدن جهانانو. روژکات کمیوان جمازوانان بهتر بون. لهندیên سور پر درنگ به تهلوکه حسیان و آنها به تیر و کوانان لدج تفنگ و توپان برخود دادن. جوان میری و لهنگی آوان با آگر بارود دهاتن شوتاندن. دور ها دما پیمانن که ناوروک آوان تجر رو پلن به پیوین خاپاندن دبندی و خاسوکی بون. لو ما هندیên سور اوین که خواب خواهی کومکین لدیج هف بون جار لدو جاره هاتن خاپاندن و گه بر راحتی گه به زوره ده کامپن تایبت ده هاتن بجیه کرن. جوروشن و مرنا نتوه که دست بکربو و اندامن گلکی کفنار و مرخاص اوین که وک بازو شاهینان سینور ندناسین بون وک دویر. روژک هات و شوان نوانجی مرن. و هندیên سور به درباس بونا دمیره به برلهه رامان باورمندان کتن و دناف شارستانی آوانده حلیان. مگوت اروپایی دوره به شاشی آخوا حسیابون که وار نو نه هندستان و خلق ویواری نه هندی بون. به حسیابون که جهان نو عردکی فره و مزنه. به هبونا سر و بنی خواه گلکی دولمند. اجار دست بکرن جخور لکوله نو بگرن دا کوان تیخن بر کار به هزا دست وان و بر همین زویین بخیر و بیر خو هبونا خواه قلوتر بکن. تاوی که خوده و پیغمبر اولا وان کولداری خدخه کرمونجی وان بریار گتن جی آفریقای زاروک جوانان بروینن وان جمری و مالباتن وان بدزن و جخور بکن کوله و غلام. باومند دوماند که لگور گوتنان جهانانو دوره بو دبشان و ده هر بشکی ده دولت جدا هاتبون دامسراندن. باو دستمال جبریا خوا درخست و بسر عنیا خوا رخوشاند. لیچه شوپن خواه لسر عنیاوی نبون. باور ناکم دیامن تشتک چیروکا وی فهم کربو. لیجبو وی دلشاد بکه پرسی هکه چیروکا کس دیوانه راست به. نظام باو برسیف دا. یه دیوانه نهال باجار کی مزن ده حبسه ده جبر که داوی ها چیروک اینوی نده هات چیروک این که شینی باجار مجه فهم ندکر. از چوم رازم. لی چیروکا یه دیوانه بجنا فاطمه وینه یا همه یه بی برخدان ده نافبراد معمور مخابرات آن ده دره و امتحان است به همیل ناف هفکتن و خوش چاوین مندسین. نزانم چما جنشکان و پرسکه خود نافشین منده بجیه کر. گلو مبستا یه دیوانه بگوتنا چروکا هندیên سور لباجار ما چی بو؟ من سوند خار از لبرسی واوه پرسه بگه.